Pini darabasa pen luring tipia dagalong R50 na bike upon patong tigang pit. Lason si Pini por pai ki thom malong pang tek ahem konglong R15 motorcycle upon patong tigang pit. Registration number AS31A5080. Amen Baskar Joyti Kro. Arong amen Okrap. PO Daradubi PS Dongka Pusi pang tekpon. Nonamat ke luring tepi polis satumsi Chepari dengpon lo. News Tech Report, Karbianglong 24/7 News.